oturdum. Hazır şehirden şiddetine çıkarız indi. Konечныйga barabız. Dushanbe'nin avtobuslar konечный. Dışı Paputka'da. Paputka'ga oturup Kujant. Bunga gitti. Dushanbe'de avtobuslarını yoratalar mı? Şimdi Mercedes-Benz Sprinter'larını. Paputka, nire, Garazkoy marşrutta iş oytırıp motor отделки yasıyorlar. Ötinde zavoddan kelmeyeyim de отделки, bunlar özler yasıyorlar. Ağaç bile, ne bile yaratalar. Televizorlar koyalım, kabız verir только. Dushanbe'de KFC'de var iken. Көрермін де білем бағанайым. Американский орел барып тұрамын да, том үстінде. Достар, 2 күнім болды менің Душанбеда. Юындым, киіндім деген. Қазір бетінде Хужантқа шығып кетем. Автобусға отырып бара керек шәһәрнің шетіне. Аннары бетінде шундан Папутка тұтып қара керек. Аллахының рахметі белән тұтып болса Папутка. Худжант өзі әлләне ерақ түгел. Bir 450 kilometr тирәсе генә. Ләкин сөйләгәнчә юллар монда җәмәгать таулар арасыннан шундый зигзаглар белән бара. Шуңа әйтәсем килә, бу 450 kilometrni kun bo'yi yurishga to'g'ri kelirga mumkin. Shunda da xudo bo'lasiz, sog' salomat gina Xujantga borib yetirga bugun. Jurim kepka izlab, men endi g'ayatim bor. Misni kepka olirga только topib qana bo'lmadi. Tomoq og'irta. Kirdimda strepsis olmoqchi edim. Strepsis qiymatga shag'al 50 somoni почти. Men aytam sizlar bitagi shtushkani tabletka beramiz, imina ko'z oldiga keltirigiz. Mana 2 tabletkani kesib berdi. 4,5 somoniga bizning şeyinde bula 35 so'mga kesib berdi. Mana shulay biznes. Hatta biz Rossiyada olamiz, pashkani qala buzib yota. Amanda 4 tabletka kerak, 4ni kesalar, bir kerak bo'lsa, birini kesalar. Mana senga gipkis biznesi. Men 2-3 avtobus bilan borib jetdim. Şehirden şitine, öyle de gaza şiti tugul. Sırada жүгіріп келер таксистлар. Давай 100, 150. Давай, tegiley televizyonda metem yok. Bana şekildim bir tane. Allah Teala'nın rahmeti bilen. İzgi kişiler bilen metem. Dальше tavarımdan da izgi kişilerini. Şu an korkup baygırıp durmayayım. Maşina bulur hala Allah verse. Uzakta durmadım. Allah'a şükür. 7-8 minuttan bir mujik aldı. Akşam yok digeç. Metem seferşi. Seyahatçi diye şeylerken işlerini kıstayınca ne oldu? Metem elemesen olma. Yarın daha kılarsın. Metem daha tut veya söyleyeyim mi sen metem yollayın. Toyular aşağı yürüyoruz. Mineriz. Şunu değil. Zigzaglar. Meniz bir tuzun çürümeyim. Вообще жıklıp koydum. Çünkü yollarda yürümeni biraz korkuta. Zerek stresif. Artıklık büyük. Şöyle bitiririz. Yazdırga da hadi. Şimdi yollar aramızda bakacağız. Yollardan yürüyoruz yine. Çözüm. Güzel. Hasta 100 metreden 2600'e kadar menesin bunda şundayım. Burası da topladık. Biz Ayni'ye gelip gittik. Ayni Oblas'ta. Bunda da tıpkı verilgenler şunda yapasın yolunda. İşte korkutucu yollar. Şimdi birlikte pavarlar yapasın. Siz kör olasınız. Raft değil mi? Şunday orunlar indi. Basın Trabzon biz konda kapitalini kandaydı. Bağırıtı eski bağırıtta tegermeşe tüzmegen ışıqan mı şartlagan mı rezinisinde sedir boğan yine tege zor maşına kelip berilgen bitin. Şunday haliler havasını jörüge apşa yapasın bunda.
dağ yolları. İşte bizim şoförüne söylesem ki 100 milyon dolar arasında abone etti. Beni neydi hafta günde bargan bayiteler bulmaya çalıştırgan şoför işte. Bu abzayın yol boyu bütün kişi abone etti. Bana bir kişi abone etmedi. Böyle 200 kilometre barabız. Bana bir kim de abone etmedi. Bu bütün abone etti. Bravo bir kokuydu diye ne şöyle zamanda. Aynı bir rayonu, aynı yüzü böyle men yol şehir indi. Biz indi aynı buylap bir 20 yıl barabız. Bu böyle şey. Ben de dostlar motor kadar çalmıyor çünkü ben sevim yaskanın ahırında oturam. Da oturuyorlar direkt ne udobnırak şu. Bir ukaşevet, bir katıkla ettirip. Ve velosipedist turist. Oradan yoluydu. Buraya köprü çıkıyoruz hazır. İyi gidiyoruz Kudcan tarafından da bir yana tanıyıl. Kitay Sartüzü'nün bir krotoy tanıyıl. Şunu da görürüz. Şimdi şunlar burada. Bütün yerde. Biz Usta oğullar bindik aynıdan. Aynı usta babamlarımız bindik yol. Bir 7-8 metre şundaydık biz hastaydık. Tiz bindik. Şu kilometrede 900'e bindik. Aynı tıkında kaldı. Biz hamam bir gerek bu hemen aynı tıkında usta. Usta dokmadık bana Qataylar yasagan bu yolda 15 yıllık. Kadar Qataylar yasagan tanıyan da kadar bir yeşillik kurdu aldı. Aynı ahırında bu. 10 kilometre 900'e bindik bu şundan çıkıyor yollar bile qarabız. Zigzag. Üske. Usta biz söylüyoruz. Onlar arasında. Şekarlı bu вообще. Gidiyor zaman bu yolda. Настолько все продуманно. 2 kilometre почти bindik. Bunda da sarıklar jürüyor. Beni bütün dünyada baskan. Eşekler, sarıklar. Duyuru bitirdiler. Ben çürmedim. Bir 7. mi 8. mi indi bu kütü. 2 kilometre bir teşep yürürler alır. Bu kütü yastını. Şu 45 kütü şimdi etlerler. Benim gidemedim üskü. Bir ikatla beni tavlar üstünden de tav üstünden dalinalar var iken. Şu dalinada kızgıya kadar mı hazırga kadar alar indi. May üstüne aşıylar, su şeyler bilen yolcular anda bir indi. Ceyn uzduralar, kaçmıyorlar. Görüşürüz sentyabr, oktyabr alar tavlardan düşe başlıyorlar iken. 3 ay, 4 ay, 5 ay vakitte alar yeşiller tav üstünde dalinada. Жирный, muşni, ne bu kere paytap şeyler. Paytap bulacağız kötüşü, gül alır feddeyi kötüşü 4-5 ay. Şunda sarıklar kıtmalı diye gelip zarflatsan. Kişede yastığını jiberedi kötüde bir sarıkla. Aytkanlar şu sarıkla geri alganda kötüşüge 150 samani biri. 150 samani ol 1300-1400 bir sarık için. Töyist ol anda 100 sarık paraydı iken 30 bin samani, 40 bin samani da İspanya'sının bir şikarlı zarflatı. 3-4 ay sen baylayan kurmuyorsun, 3-4 ay sen könütünü sarıklar saklamıyorsun yolun üstünde. İlk adına mezirge, ilk adına düşürgebilir şu kullanış trasılarda, yollarda. Şunday haller. Elik bütünde jafalana jürgenler tavlarına eğlenip evitimler şu 5 yıllık Qataylar tanıyla savaş 5-6-20 kilometre bu tanıyla Rəxətlərin tavda kesip güzel şakalar iken. Hazır tavlar etanına kelmiş tevzi ettiler indi. Olmadı değil. Hazır sistem kısa galeri idi batalar. Lavini düşürüyordu saklı buyurları. Hazır tanıyla bulaşam. Biz tavlarda yaşladım. Tamada da küsküyle küs tüsleri kırgın. Gittik tanıyla. Da. Сказали. Büyüklük gitti 2640 uzun. 2700'e yakın büyüklüğümüz talıklarıyla paramız tavukla kesip bu talıklı kanalını boyunca başlayan işkemedinde. Свет функциональный двигатель. Вот они более-менее чисто.
Boşta telefonum var. Gel sana da. Tabii dolar arasında. Oldu kesin. Tujide tuvalet orada çıkan. Tavlar. Şurada değil. Şu tavla kesip çıktım. Kстати, min аппаратların водитель hakim. Oy. Jil soğuk. Soğuk jil. Hakim isimli. Gittik деген ғали кішілер болып шықмады, міне қолда бара тұрған жігіт главный тренер по национальной сборной Таджикистана по греко-римской борьбе. Бұл малай сол жақтан бара тұрған серебряный призер в прошлом году международных римских соревнований вес 60 килограмм. Hürmetli dostlar, bulakar doralar iş boyunca sıralamanıya gidecekler İstanbul'a. Bunlar hayatır Avrupa'ya illere gidecekler. Tekrar suçlarla cüyürler böyle. Öyle de ulemağanıyım. Главный тренер Республики Таджикистан bilen Turbaşa'da varamadık. Şu dikhaller. Şahristanski Oblast, Республика Таджикистан. Burada düzceler ezerek, yeşererek ağaçlar var. Burada tavlarını ezerek çüt nu yeşererek. Böyle burada bir şey kapital orman. Şahristan. Hatta уже tabiat yolundan bayram. Berekli olarak Şahristanski Oblast'ta bir gün gördüm. Berekli olatırgan yerler bunlar. Degen şehirde kaldırdılar, Hüccam'a kadar bangiler bulup çıktı. İstarafşan tarihi şehir dediler, önünde kırıp kafeye şavurma çıktım. Biktemli buldu şavurması, kıymet de kıvıl. Bir hadlere kalktı şu aşağıda. Bu bazar tabi görünüyor. Bize para gerek ki hazır. Turganda bu Tacikistan şehirleri birisinden birisi Kaleni oyalışma indi. Şisetkende milki şehirler barsı da bir kişilik formasında var. Center'da böyle mini normal zdaniyalar var. Hedel şu kişilikler indi. Hazırla karim indi. Allah'a tapşırıp bereketler. Selamun aleyküm. Hello bütün. Şimdi min Hüccan'a gittim. No, bunda bir iki интересный здание var исторический. Şularını karab bitmek için. Atak bazar şehir indi bu. Bütün yerde bir zor bazar. Şehir, bazar, şehir. Burada da strike'lar başlaganlar bile. Bolymeni kültürlü domlar. Bunda bir joy tetegen onun da köp var. Вот. Маташалар indi Sarafşan'da. Ну так-то исторический şehir bu считается özü. Только qaralmagan indi artık. Benim haber meşitke varan bitindi. 16. asırga meşit. Meşit tip medrese diye yazılgan indi. Her zapta var mı? Çıklar böyle уже bir umyum baram skor kelip jitemin. Bir meşit. Bunlar ikinci meşit bulur bitiyor. Barıp gelip kurup getirip zallar bize. Bir meşitini zep taptım. Только kırık koyayım kamında. Çek kırıgam ekan. Meşit zannesi koyayım. Mene. Şu yaktan kırıgı. Аккуратный она. Что-то замок тура. Meşte. Menesin ama. Beklep de koyganlar meştine karıp namaz okumak istiydim. Ralka. Şundi meşet. Karayınlardan cürüm indi. Kisnakovski uğramlar. Oralarında oturdumlar da bırakakta. Bağlar şarjıyla. Hazır. Girmiştemiz. Zep taptım. Elmanda rekonstruksiya var. Selamun aleyküm. Böyle geçen karılar böyle geçecekten. Elmanda öyle rekonstruksiya. Hey, selamun aleyküm. Çıkılı? Sos? Tinç? Familia? Neyse kredit alsın benim isim geldi. Familiyonu soruyorsun.
Ошондой матур. Салам алейкум. И доктор. Что-то каралмаган здание окшогон бу. Привет. Почему до свидания только пришел? Üstünde kuşlar yaşayıp yatıyorlar. Ne bağla çaptırıp jiri. Çeyhanayı kuggumbazi. Dimeşit. İç tarafında. Babaylar yürüyorlar. Специально açtılar. Kugumbaz. Salam aleykum. Çıkıl. Sazi, tenci rahmet. Салам алейкум. Ох, как красиво! Ага. Откуда? Россия. Россия. Казан. Казан? Знаешь, ну я не из Казани, из кишлака, но когда свой кишлак говоришь, никто не знает. Казан, говоришь, все знают. Вот мотор, вот красиво. Это вот 600 лет. Абдулатиф Султан строили вот это. Вот все, это оригинал. Сын Улугбек, внук Это, наверное, не оригинал, это новый. Ну да, это новый. А вот это оригинал, да? Вот это здание оригинал. Салям Казан скажи. Салам Казан. Все. Отлично, отлично. Туда зайти же можно, да? Очень красиво. Это мечеть или это музей? Две стороны мадраса дети учились. Вот там это намаз. Где? Налево? Не, ну вот прямо. Прямо? Ага. Только вот это дверь это. Слушай, Новый. в Душанбе такой красивой мечети нет. Оригинал. Да. Тебе говорю, в Душанбе такой красивой нету. Нет. Бухара много. Бухара Бухара на каждом шагу такой. Ему тоже 600 лет. 15 век. 15 древний мечеть. 600 лет, 700 лет. 700 лет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ух. А тут еще этого не было, да, ремонта? Ну да, сейчас вода зашел. Ну, там железо сделано кругом. Теперь это ремонт будет. Ты хочешь сказать, что вот это мозаики 600 лет? А вот это 600 лет, это только вот это делили. Делили, вот свет сделано. А в советское время что было? Во время Советского Союза. Свет сделали. А что тут было? Это золото было. Это золото было, все выковырили, да? 700 лет. Ну, конечно же. 600 лет. Да, очень красиво. Очень красиво. Да, это... Время тоже намаз, молитвы читали. А сейчас не читают уже? Сейчас это ремонт. А, Реставрация будет. если реставрация, вообще красиво будет. Да, после реставрации может снова молитву будет читать и это. Вот это школа. Мадраса. Отсюда это наверх поднимался муаззин. Да. Азан. Манара. Манаре. Можно подняться? Ну, сейчас это там ремонт. Грязный. Нет, дорога это. А, мусор, стройматериал. Закрыто. А закрыто вообще. Пока ремонт. А. Вот это оригинал, вот это. Вот настоящий кирпич, да? Ага, 600 лет назад этот кирпичик клали. Вот это только это. Это уже новый, да? Это новый. Очень хорошо. Теперь это ремонт будет, может быть, это красиво будет. А когда будут делать ремонт? Ремонт вот уже начинались. А, все, уже начали потихонечку. Вот вокруг это железо сделано. А Смотрели? трещин нет, да? Ну вот это вода. Ага. Тут то же самое. А тут намаз вообще не читается. Нет, пока не читаю. Ну, Раньше читали. я здесь это смотрящий. А, ты смотрящий? Туристы придет, подметаю, убираю. Ага. Туристы придет, потом мне это помогает, деньги. Понял я твои намеки. Но я же этот бедный турист, у меня денег нет. Я на попутках езжу. Смотри, сколько может упасть даже на человека. Да, начинал. Да, ну очень красиво. Теперь ремонт будет, красиво будет. Ой, Аллашка, ты прям как мулла. Умеешь красиво намекать, чтоб садака дали, да? Не, Уже халф мулла, пол муллы. Ага. Ярар, очень красиво. А тут кто воду поливает? Ты поливаешь? Поливаю, поливаю, подметаю. Я-то думал, это мечеть. Рабочий.
Жүріп қарап шықтым. Бек интересный. Ол Самарқан білен Бұхарада туйдыра башлағандар ремонт зданиялар. Анары башқа шәһәрләрдә жүргәч, сагынып та киттем мондай тип мәдрәсәләрне. Тем более монда реставрация булмаган, теге Үзбәкстанда кебек. Шуңа бик күп оригинальный бер калган бит. Ассаламу алейкум. Шуңа, скорее всего, бу даже миңа интересно тоелды. Дворларда, ниләрдә. Бик матур. Бу урамнан төштем. Бу далеко не центральный урам, просто бер урамчык инде. Шул кадәр балалар күп, әкәмәт, сүзем юк. Менә миңа искә төшеп китте, мин бит инде үзем 80-ләрнең ахырында туып, 90-ларда үскән җегет. Ничек бала күп иде, ничек урамда иделәр алар барсы да. Моны телефонда утыручылар вообще юк. Урам тугыз, шыгрым бала. Менә бу урамнан бардым. Шанасы юкмы, бер 40-50 бала күргәнмендер. И барса шундый доброжелательный мотор күркәм. Зур мужикларда, яшь егетләрдә барса шай мотор иттеркән сөйләшәләр. Бик мотор, бик күркәм. Истаракшаның кешеләре ошадыр миңа никадәр. Шундый күркәм кешеләр. Килеп җиттем мәчеткә. Шундый салоны да бар бугай. Манарасы интересный. Мин мондай манара күргән юк, кстати. Оригинальный. Монион дигән русча хәрефләр белән. Манара зирәк киткән онга. Вот. Наза тәхәрәтханәдер инде. Менә мәчет кебек. Басарин. Ой, карал инде мотор. О, монда мотор думнар да бар икән тарафында. Менә монда да гына аккуратно. Капкасы юк мәчеттең бу яктан. Пока фондан жол ите эшләми. Мәчет мотор. Не манарасы. Бу гайш современный постройка, но оригинально. Русча хәрефләр белән. Абысы кемнең усыпальницасы икән. Язылган монда. Yazılgan ismi Makbari Hudayori Valliyami. Nendidir big dereceli abzı bulganlar indi. Kabirde var mında. En kızığı biraz mı? Manaranın işi açık. 99. yılғы manara. Basqışına okuyğanlar. Ey, şanıp keldim şunda. Her meşini var koyuk. Meşlik motor. Şunday motor tuşemler bitindi. Aziyatski meşlerin tuşemlerini karar gerek. Motorlar şunda. Motor bir көркем tuşemler. Резной, аккуратно буялган. Намаз залы бик кәйү аша икән. Намаз залында күрсәтермен. Интересный проект. Бу элек бер мәчет булган. Осы яңа мәчет арасын мен шулай итеп ясаганнар. Мәчет. Простой гыйн. Фантастический юк. Автобус белән городской барып җиттем шәһәрнең читенә. Караңгы уже. Монда просто освещение гына бар. А так уже караңгы. Хаюлның тягына чыгам дагын. Тотачакбыз машина Худжантка. Элек Худжантны Ленинабадты кертәләр, самый интеллигентный город Таджикистана дип. Шабыйдан да баш-башына туктап сразу. Вот, йөгереп чыктым. Бу якка Худжант 78 километр. Дуа кылыгыз. Караңгыда попуткада турырга хәтәйбер түгел. Вот, Джамшед белән едем. Ничего не видно, конечно, темно. Джамшед, салям алейкум, покажи. Салам алейкум. Во-во-во, чуть-чуть видно. Все, барабыз, Аллаха шükür. Сразу алдылар. О, менә бит. Салам, Казан. Скажи салам, ты же Казан любишь, Казан Рубин. Все, едем, Аллаха шükür. Очень хорошие ребята. Вот, Джамшед 20 лет. Жениться, говорит, пока не спешу, буду бизнес строить. Крупный бизнесмен стану, говорит, иншаллах. Барабыз. ДТП болгон.
Şapkanlar da şaka pişkanlar. Boşuna sündüreler. Sen mi kişiler bu iki çaparını göremindi. Huu tegeregen. Evet gittik. Şavalar şavalandık. Şavalar ortaga böyle kültürü var dinleyici konuda. Дегенде ушундай колесода мотор нитро значок. Аккуратный гана. Полицейлер басып туралар. Тажикстанда, кстати, böyle көп берим, платный yollar бар. Yollar üzeri maqtanırlık түгел. Şakır-şakırlar көп, но yollar платный. Kore'sindeki Kataylar soldurgan yolları için vuruşlar көп öyle. Şu plat yollar bilen öyle biter getirirler bir kadar. Bırat eşkisi bilen kaldırıp gittiler miydi? Hocatның bir yüzünde mi kaysadır yerinde. Hazır alga bir 300-400 metre onga bir olup onları paputka tuturak gerek Çikalovski'ga. 1 kilometre yüksek bilen bana miydi hazır? To'xtamıyorlar. O şehir içinde to'xtamıyorlar da bizden dikkaten yok değil. Menimçe Rossiyada yüksaklık kişiga ito to'xtaylar. Şehir içinde. Tege manga şu öyle yürgen edim. Tacikistan, Özbekistan'da avtostop bek yaxşı deb biraz ben de fikre geldim. Koy vakitte bizde Rossiyada tağı da yaxşırak. Kebek tuyula başladı elime. Şimdi halle. Aslında sektör bitti. Yakın şehirnin Sovetskiy ülüşüne girdim. Biraz karanlık indi bunda. Belki Sentralniy uğramda yok da olur. Hazır şimdi Sentralniy uğramga şunda paputunu tutup qarayım. Çikalov şehirine. İyilik minimum indi. Taksi elektriğe çünkü jev yürü benim bugün уже Allah'ım. Так, 12 kilometre buldu уже. Saat tün değil benim. Вот. Көп jev yürü ortara soңғы vakit şutu ayak orta başladı burası zaten. Көп yürü. Şoğulluğa tapşırıp Samon Plaza deb hesap koyganlar. Bir kütörküm taksistler жиылган hazır бар, сөйшіп барыбыз енді. Шундай гостиницаның цокольный этажында хостелын ашқан. Мында енді той бара, кішілер жиылгандар, бийлер. Мен хоккейбетке кіріп, завтрак алып шығам. И отырғайын ордырды бүгін. Салям Казань, салям Казань. О, как красиво. Все выключили. Эй. Этажда ушундай мотор хостел орнашкан. Бунда душевойлары да бар. Туалет душевой, мужской, душевой, женский деген. Щетка культурно-молитурно. Вот. И бейесі деген 65 самани 550 сум тересі шыға. Немесе көрсетем не демен номер гостиницадағы кебек. Ғажайып. Во. Benim için bu kruta. Krutyak. Hürmetli dostlar, kişi barıp Hungani'nin bitinde Hocamka bugün uyanıp çıktım. Hocam'ın znameniti bazarı Penceşembe deb atala. Şitverk bazarı. O şu bazarda indi kepten izlep barayım. Bugün günü boyu Hocam'la tanışan bitinde. Ertege Özbekistan'a yol tutacakman ola birsa. Buna indi Hocam'ı köre alasız. Центр советский форматта bir Самон, узнай свой вес. Популярный бизнес, кстати, мында. Міне парикмахерскийлар. Көтіріп кішілер ешейлер, үйрейлер. Неше киінгенін көре аласыз енді. Халық сөйлейді меңа, мында самый теге современный халық, современный киінелер мында, западныйрақ шәһәр деп енді. Менімше артық айырма сұйық Душанбе белән шулық кебек. Вот.
Hazır barabız bazarga. Pençeşembe bazarına kırdım. Bunda kişiler. İyi bazar başlanır şimdi. Tavarlar. Türlü rızıklar. Evet. Alar ne kadar samsa değil mi? Sambusa değiller. Nindi kadar o beyler mine 12 hemşiydi. Zor belki. Grill tavukları. Şaşlıklar. Şaşlık paçam? Paket nasıl? Farşırovanları. Ha, kırıp arıyoruz. Min bir noçar hayatım var. Kilgen bütün jürde şaşlıkını kapıp varayım. Bunda da kapıp varığa doğru kiler indi sötki. Noçar hayat değil indi, yakşı hayatdır. Taktı. Ben jaratam bu hayatını tuturga. Mine bazardan çıkkaş. Bir kızıklı bir monument gördüm. Всегда будет солнце, всегда будет мир. Бик зор хамиша сулх башат. Хуршет мудум нур пашат деген. Şaşındı. Ey Allah aşkına. Bir kurkem ıstılı tura. Bunda indi biraz tarihi meşitler var. Bunda bazar görünüyor bitindi. Bunda bir uzunçelikli park. Görüp gittik. Bunda tağım var. Nasıl soğuş turunda. Ey Allah aşkına. Yarhamak Allah. Rahmet. Devam ediyoruz hazır. Mine meştinde görüyoruz. Bu meşte Bolimini eski görüne tarihi rak biraz görüp getir bu meştini. Meştinin alakası ise da devam var iken. Manarası, mine bu zdaniye. Tüley meşt kompleksine kirabitindi. Minamısı neyindi? Pençeşembe bazarının sentralni fodu. Yansın kursetmegenim yaka kursetip getirdim. Soviyetin meştinin elektriğe kiratirgen ишикләре булган. Вот монда тегенди мозаикалар күренми. Но үзенчә тоже мотор итеп ясалган бит инде. Хәзер ишеген табырга кирәк, кай икән ишек. Мәчеткә чеккәргә икән монда. Эштән интересный булырга тиеш ул мәчет. Менә монда комплекс зурая. Мен Пенчешембе базарының центральный входы. И монда Meşit kompleksi. Вот, kısaca günler motorlanıp gitti. İnteresini alıp gitti. Kura olasız. Çık motor bunda. Kompleks. Bu zor iken mi bu? İyi ne seni tam kapatla beytem. Bir koyda Kazakistan'da da Özbekistan'da da bunun kadar İmgeliklerini görmedim. Bunda kemet küp invalidler. Tacikistan. А зачем? Аллах Teala biz rızık ne оставит, не беспокойся. Minsiz mi? Benim akşam başka kişi akşam rızıkım verir. Kuşlar aç kalmay. Mine nasıl motor? Mine nasıl da motor? Bütün kompleksini kurup getiririz. Bunda kuşlarını aşağıdalar bitindi mine. Fotosessiyalar. Turistler başta tokumcuk da indi bunda. Şoňadan biraz gına turistlerni kızıktırırga urun yasaganlar. Diňe zamana bir fotografga keldim degen. Ul meni 10 samaniga 30 fotografiya ýasady. Menim telefonga sraz ırgıtdy. Fotografiyalar bik matur çykdy. Mesni babaylar bilen düşdüm. Dagalar kıldyk birge. Tiginde düşdüm, bunda düşdüm. Professionalny foto. 10 samani 90 so'm. 90 da tugul 80-85 so'm. Mine sen o zamança fotoğraf olup çıkışlarga bula. Bik kızık, bik yakşı. Kıyagazda pişetlere gerek değil hazır. Bütün bir telefondan qarab bula. Hemin meşitke kirem. Bizim Müslüman gadeti var. Eğer sen qaydır yaňa şäherge kilesi iken obizatly meşitke kirip 2 rakaat bolsa da okup çarga tiýişä. Bizim hazır duha wagty. Duha namaz okurga bula. Duha namazı indi ol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken dünyada en zor baylıklarının birisi oldu kaçan sen kirip meşitken ben de üyündemi 2 rakaat kılasın duha namazı. Ondan dağın yaxşı bir yok degen. No meşit bikle. Zal yabık bitindi. Ana şolar jumga köndügüne. Kalgan wagtda mene munda okuýlar eken. Namazda. Ne manda skuşna. Tege motor zal tugul. Nami qar bara turgan bina ol eski meşit tugul eken. Muslihiddin dip atalgan öz wagtynda bek
знаменитый галимнең мавзолее. Менә күрә аласыз. Мавзолей имени Муслихиддина. 17-нче гасыр дип язылган бер җирдә. Хәзер бинаның үзеннән карыйм. Ничә дигән икән монда. Булай үзе нормально сакланган. О, 1133, 1223 елда булган. Бу мавзолей жаңа инде күренеп тора. Реставрация, ремонт монда булган. Ну, үз вакытында инде иске булгандыр. Мавзолейның менә бу ягы артында яңа мәчет төзелә. Яңа мәчет төзелеп килә бит инде. Монда таулар. Әле төзелеп бетмәгән. Ничәнче ел салалар инде, һаман төзелеп тора алмыйлар. Вот. Бу мәчетнең бу ягы. Монда тоже ниндидер стройка планлаштыралар күрәсең. Мәчеткә ремонт планлаштыралардыр инде. Шулай Таҗикстанда күп җирдә таулар бит инде. Кайда карама таулар тора. Ben Düşenbe Bazarı'nın Centralny Vhod'dan kirib qaraymiz. Bokovaydan tugul. Centralny Vhod o'zim tur. Mana bundan yer qiziqli fontan da bo'lgan, ishlamiy fontan. Joyda пока biroz. Вообще Средняя Азияда мәчет, мен ул мәчет түгел, но куполларын бүтән җиргә кыстырга яраталар инде. Купол мондаларның прямо важнейший элемент. И купол иштен мотор иттереп буялган булырга тиеш. Менә күрәсез. Ничек аккуратно аны. Менә алма бәяләре күрә аласыз бит инде. Бер самон 8,5 сум инде ул. Качан ничек? Бер көнне 8, бер көнне 9 га әйләнә. Суда уйный инде. Гел бер төрле түгел. Менә купол. Tekrar bitiriz. İzlek yemişler satarlar. Mene işki görünüşü. Abzı qarab tura. Bunda ne saytasım kele? Motor ittirip kuyruğa yaratalar bütün evlerden. Bunda büyük motor yasalgan. Basında Centralny zal. Düşenbe Bazarı'nın bu produktovi ölüşü. Mene hayırçiler. Mene көрсөк качалар. Вампирлар дигән көмештән курыккан кебек чегәннәр. Бу сразу әйтәм, таҗиклар түгел чегәннәр. Менә каралык мотор. Продуктлар, монда әйберләр. Менә монда ипи яраталар. Мин үзем ипи ашамыйм, шуңа теге кемдер блогерлар сөйли, менә монда ипи карап, менә бу туйга сатыла. Бәясе бар. Монда ипи, тегендә ипи, мин ипи ашамыйм. Шуңа мине бит силгетмей. Бүтүнсе килеп теге таҗикский кыртларны үтте. Бабай таптап киттем ди. Гафутынамы сүгәме аңламадым. Вот менә шунда ипи. Исләр тәмле, конечно. Алып ашыйсы килә. Но ашамыйм. Бу дөгеле бәяләр бит инде төрле ниләргә. Менә карагыз, карабыдай. Дүге монда мин белмәгән, аңламаган әйберләр бар. Шунда бәяләр. Менә теләгем булса барып аласың. Миңа пыртлак әйттеләр инде, ал дип. Битемдә сәшемиялар белән. Мин тора-торганга синсе чәйнектән башка бер әйбер юк, кухня юк. Пешерергә туры артык теләгем юк. Шунда бәяләр. Вот. Күрә аласыз бәяләрен. Паузага басып 8,5 сумга тапкырлыйсыз да. Бүтүнсен бәясе шулай чыга. Бүтүн базар инде монда. Радио. Вы, наверное, корейцы, да? Ким? Пак? Пак. Ким? Популярный. Да, с России. Кірдім әлі, менің... Салам алейкум, әке. Икенче яраткан язык, ул беренче яраткан язык ул бантый. Анар шашлык, шуңа һәр мантыйны кабып карыйм әле. Бер штугы 2,5 самоний, ул була бит инде 9-2018. Короче,
23-20 sum. 22-23 sum. Bir штука. Çok daha az. 4 mantı. Bunda şaşlıklar pişirirler teginde. Bunda şaşlıklar pişmağı. Вот. Люля униканы soruyorlar. Çöp açım. Сколько стоит? Окей. Сколько? 7. Вот это 7? 8? 9. 10. А вот это 7. Вот это 8, да? 8, да. Şaşlıkçıya bakardım. Aldım ben şaşındı. Ciğer şaşlık. Bu indi pişonişni. Bavur şaşlığı. 6 samani lira. 6 cidin 6-9'un 54 sum indi bu. 50 sum даже. Kavuk parik. Nesem ikenli vkus. Şaşlıktan şadım. Bik uzun içerikli. Возможно, bütün kişiye şap bitmeslerinde. O şap bula. Ну, lütfen iyi. Farş alırga, ili it alırga. Bir 20 türlü kiyut kekirgen ben de indi kep şapka satatırgan. Nindi gene kepki yok. İtalyanski de, Amerikanski de, Nemeski de bütün türlü maşinalar var. Bu Tacikistan diye yazılan kepki yok bir kayada. Acayip. Nitro. Salomat kompaniyasi olib bora sizni shu shaharlarga. Qarag'iz, birinchi eng zo'r shahar Moskva bilan Novokuznetsk. Chunki Novokuznetskda men bitta yashadim, unda огромный tajikskiy diaspora, bir kuchli diaspora. Kuchli в смысле прямо darajalari bor ularning городda. Bilalar, hurmat etalar. Art galereya Samoni открыто kirib qaraygali. Shunday kartinalar, resimler, uyg'unlangan salon. Masaj kartini. Motor yasalgan. Mana art galeriyadan chiq motor. Bu yan kartina 13-yili. Mana bunda inchik erkaklar, o'ramlar. Вот, sumka bilan bundan Rossiyada qaytganlar endi. Hozir o'yin. Bilasizmi, men qiziq narsa bunda. Tuşem, şunday motor. Tuşemning qarag'iz üstünde sovetskiy значоклар tura. Sovet Soyuz vaqtida yasalgan. Mesni ideologiyaga to'g'ri keladi kerak bitin. Так, а что без настроения? Не улыбайтесь, да? Я прервал. Пейте чай, пейте, я мешать не буду. Это где у вас? Искандаркуль? Искандаркуль не такой же большой. Это Караком, наверное? Сейчас художник спросит. А художник тут, что ли? Да. Это Бухара? Да. Тушем, наверное, мотор. Тушем шикарный. Şimdi evde koyun Tacikistan'da. Kuller. Avzi şortikten Nazar sabit çırları. Nasıl elektrik pazarlar. Nasıl servis kişir. Alayını yondıralar. Sabit çırları. Tavlar. Bu Pamir'dir endi. Pamir'da şunday motor yerler. Mesela kursaklı hatun qarı. Pasovi turunda o'ylaydirsizlar, pasovi bo'lar deb. Endi sоревнование bor bunda, kapitanligida. So'g'ishlar Rimskiy imperiya bilanmi? Вот. Nasıl Aynidadır, Aynida şunday. Bu bunda olanlar, yığılanlar sadece iştiralar.
Bunda da nedir? Belli falan çokolatalar, oşatalar. Soğuşanlar. Kızlar yaplaşıp oturarlar. Rahatına ben de şey ağaç astında. Oo, böyle tatar karışı bir çağırıyorlar. Hoca'nın resmi. Oh, kartuşka. Berengi beyren babay. Söyle otura. Berengi turma. Yalnız pek motor. Doğamından da fikirli. Samuel Korap. Gelecek turunda. Nasıl mesni şair? Özünün kitabını bastırıp çıkargandırında. Mesni sponsorlar bilen. Evet. Mınsa koyandır diyorlar koytalar. Prodüksiyon koytalar. Mınsa bitinde. Hoş bir şeyler Somalyak bağıyında mı? Somalyaklı bir şeyler. Şu an adım Somalyaklı. Artık jürnal yazık benim için. Evet. Ama sabitinde ужин и Hocanın resmi. Evet. Var. En iyidir küçten işlerim alarak kaytkan. Yok bu bağlar Sabanto yolunda da sedir jeyip жүрüler mi? Her bir kişi çıkarıp salayın düz bölegen. Saatten artık художественный галереяда oturdum. Tanıştım. Ведущий художник Республики Таджикистан, монументалист. Скульптураларда resimlerde yasay. Вообще ne? Начальник bunda галереяның zor kişi indi. От души сөйлешіп отырдық. Бик ашық кişi. Benim kebek tarih, felsefe yarata şeyler şirtti. Yazdırmadım indi, hataga düştüm indi. Ну, бик рәхәтләнеп отырдык инде. Аны дусты килде, помощник килде. Дүртәүләшеп сөйләшеп отырдык. Шундый кызык-кызык тематикалар, тирән-тирән. Һәр вакытта да андый тирән фикерле белә торган кеше табырга авыр бит. Шуңа тапкач üzülеп булмый. Андагын теге үзеләс килми, мине үзеләс килми. Мен шулай вакытта көтмәгән җирдә, шундый көтмәгән очрашулар бирә. Ул үзенең теге кызыклы рәсемнәренең мәгънәләрен сөйли. Мин үзем үстим теге мәгънәләрен. Теге үз картинасын 20-30 ел элек ясаган. Ул күрмәгән әйберләр мин аңа күрсәтәм. Ул агайып аптырап карап тора. Корал чынандагындай, чынанда тирән фикерләр бар ди. Миңа картиналар нәрсә белән ошый? Син художникның экспрессиясын гына ясаган әйберен генә түгел. Кай вакытта художникның үзенең күрмәгән әйберләрен күрсәтә аласың. Анда нинди гаҗәп әйберләр табып була. Чөнки рәссам ясаганда ул үзенең күңелендә булган бер өлешен тапшырырга тели. Мин үзем рәсем төшерергә яратам. Ну, теге серьезный картинга инде бер 20 ел тотынган юк. Булай җиңелчә генә карандаш белән ясарга мөмкинмен. Или инде шул электронный планшетта ясыйм инде. Ну, күптән ясаган юк инде. Бер вакыт ясый башларга кирәк инде. Хәтта пейзажлар ниләр тотынырга ата кул бөтенләй онытып бетерә. Сездә ясагыз. Вообще рәсем төшерә белү ул яхшы, бик яхшы сыйфат. Аны кайбер кешеләр тыйырга маташалар, инде тегеләй ярамый, булай ярамый дип. Вот, әле нинди табына торган әйберләр ясау һичшиксез дин буенча тыелган. Ләкин дин кысаларына сыерлык иттереп, матур иттереп рәсем төшерә белү ул бик зур бер осталык, һәм аны развивать итү бик кирәк.